APSLC asong tomen perang ke mai kang nipon pini bosi ka cheklone Pfizer ke parni por phai ni apor malom hanjang lang salong APSLC asong tom perang ka mai kang nipon perang ke mai long kaning je pon ke kedam tangar ni prekja madimalong lam ke dosai photak lam thepak lang pon Karbi Anglong Autonomous Council MSC election mate methang aning kach thea bang pu bang pia phan vote ke jok je BJP tum aron repen kach phai ji pu ke klema jok lasi bang pu kle hot madu party of fans tame pai pami nang jim bangso amai lam bokajan LMI pu semson teron lakaing ko reni saropathar constituency APSLC candidate bapuram terang lakaing ko ragatham bokajan constituency APSLC candidate Pranjal Kro Deopani constituency APSLC candidate Anthony Bongrong atum lapen APSLC klembang photum chetong don hanjang lang sopen Mahendra Rongpi Loti Kimi News Karbi Anglong West Karbi Anglong, especially Bitung and Garama constituency, especially in Bitung, one of our APSLC leaders, polling agent, was pulling out and badly beaten by BJP polling leaders. And later on, they stopped, especially for the APSLC workers to cast vote in that specific polling station. So we condemn that. And secondly, the same incident that has happened in Guaramla also, especially Tunja polling station, neighboring and Brazil. So I wonder why the district administration has failed to control the law under their hands, because it is totally violation of election norms as per the State Election Commission order. Therefore, we condemn these two incidents, and then in the days to come, we appeal all the Hills people residing in West Karbi Anglong and East Karbi Anglong. Such incidents should not happen again, and in the days to come. We APSLC fight for peace and justice, and to restore back what it is the Constitution of India, and it is for the welfare of all Hindus. So, such shameless act done by the BJP hooligans should not be repeated. Therefore, we appeal the district administration, the police should maintain carefully and the district. And the Supreme Court Justice N.V. Ramana says that the police officer who join hands with the government and make money illegally should face consequences, and he should not be protected after his ruling dispensation. So we condemn such incidents that has happened in West Karbi Anglong. So let us come together and let us unite together, free from such incidents. Thank you. Azim nona election aron kan badala administration itu lalu itu kelar bang itu dia mau aske ranjila arni istame itu election counting ani istame person kita ucap cerita ini kan sampai itu kok tentang ibu lo istame itu counting ibu lo istame itu di counting mana itu tenang seperti alasan teman aku nanti asal anu ni bagi pagi pankrem ko sampai itu rata tu kami tu kang tu rata tu cukup tak boleh sih seperti itu yang dia depan kami tu lagi kan lelok ini tu bagi matha lalu election tu ada tu yang sampai pihak ye bang pun pihak panikan ni kira bang pun terem panikan ni ada ni pengen cita itu kalau itu kan ini biasa sih yang itu answer tahun kusbala dimo bangke ini tu na pakar solo solo bangke aju 7:30 anda mana pun tangke dan
adalah dah bangke kita boleh bang tu langsung berikut sesi kedua dah bangke bila lah beneficiar tu bang sapul dah benar orang tinggal ini itu nah itu mana dah kemudian ruling party bangke sapul hai bang sudi bang progresi sosial kami nak bangke an ke daerah ke bang atap tu tentang lain ya kita mat halu ni ini nuzam di depan tan anu semua mulut tu pasti lain ini ana ini nuzam pan pa jore pada produk tu lah dia tak ko ani sama tak kontan ni kayak mana tu stop seperti yang lain kan dia ko kupon ko nai lang lo ini kita alu tu kan kan sana tapi itu lah aku kelang re kita segal nombor nak awak tu anan ni ke charge ibu segitu namen apa itu saya bisa pada tu soal tu ni apa lagi isi kita coba alam lo nenek ke charge pulau alam tu ada ke serial nombor lang coba coba apa hala election lah polling agent dengan si komplain ada ke banjok nak mati nak pilih lah tu amen tiri patri jane patri ke patri lah langsung alpang tu ini tunggu dulu KPSLC tu cuma kami misalnya dulu kau sih langsung asal pisau tu waktu rata tu ya apa yang patri rata tu lagi lah solusi lagi isi awal ada apa bang kapor teng kan kami nak tu bang bahalang untuk juga untuk Panglen JBD bang asal claim lah ya nolah sona thasi lah west guard yang long tala pulo lah bitung longpen lah dwaramla longke punjab dwaramla longke ada ke hala stam hedi stama bang si patu joy angke lage apor ke England pola ke hala la biti tum sakno dangji mati di angke hala kes saklong le delo mu nira tumeng ke kopulo apor ke dambom lo amasi las bang ke hala pulis kang ni hedi ho lason kopine do adung hala daksi thap thap nasi lasos astam jong si hadak opuson si kili damrok lo lal bang non ka judang tung mate atima lasos tam ke presiding officer domong se dunai 24 hours ta presiding officer long dosi amuni to mandak ari hidun podak tham impression pa ber po lansi presiding officer se ludun ji mate nasi ko koson si lasos tam le kapre long peli ro isi bang ha pathuk lam long sili dong background lo compound na tena anta nasi lason bulodang te la presiding officer dong ta involved dolo lagi ruling along nasi lason laso a polling officer phan bange unde terminate nahi lage karbi bala melo ke chok chia phan ke illegal ke claim phan bange lage terminate nahi mera asa lason bulodang te free and fair election of that po mesen son bombo de kahi no kam se claim bombo aki mesen amuni phai to ning wadan aki mesen amuni phani wadan te khelo polong de itu ma biak ke me to khelo son si dam asini tum karbi ang long arat is west arat manda chuning rilo ke bang jilang ani itum tang krim pen che song ponang lapen lason atomom lang no ke pa pajab ti de phansi itum rat pen thur pak pen itum bori pon na na no tum chini